umuntu obekelwe yena ukuthi kuze impilo yakhe iphakame kuze amabhizinisi akhe aphakame kuze impilo yakhe ibe right angithi uzohlangana nalomuntu uzoza nobukhosi bakubo nawe uze nobukhosi bakini then impilo iye phambili and then musokuhlangane kanjalo noma ngafika abathakatha abayingaki angeke basifake isichitha angeke sisebenze ngoba kuhlangana idlozi phambili nihlanganiswe yile idlozi akekho umuntu onihlukanisa akekho umuntu onihlukanisa idlozi elihleli you understand that is why uzothola most of the time abantu abanemimoya uba scarce uthole ipartner yabona uba scarce ukuthi athole ipartner so iproblem into abashayayo abakwazi ukulinda nokubekezela yabona abakwazi ukulinda abakwazi ukubekezela uma ungabekezela ulinda izifika ipartner yakho impilo yakhe iyaphambili ngabe ezinye izinto zivalwa yithi ngani ngokushaka uthola umuntu orog empilweni yakho bese kusoqala uba nenkinga zeyimali uyaqala uba nomashonisa inini ungena umuntu orog empilweni yakho kungamelanga bese empilweni yakho. All right, greetings and salutation. This is podcast Hlabuthi siyathokoza ukusibukela kwakho and take your Saturday and watch us here. We are on the road to 30,000 subscribers. Yenzenzani ne tshela whoever omaziyo ukuthi naye eze azokusubscribe so that sifike ku 30,000 ngesikhathi and yonke into ibe right. So by just saying that, ladies and gents, boys and girls, Mkhulu Nhlapho is in the building. Mkhulu, uyaphila? Khehla njani? Hayi ngiyaphila. Ayisazani. Kade nje yagcinana kade. Dala yagcinana. Ngiyakubona man namhla ufikile ufika ngelanga ekubanda ngalo. It's very cold today. Asukile umakhaza. Uyabona uma sesikhuluma nje kahle. Umuntu onesiphiwo samanzi. Nabantu engifuna abakwazi lokho namhlanje. Okay. Umuntu onesiphiwo samanzi uzomthola emanzini kubanda. Laba abayenza ama content angeke usababone emanzini. Uyozibabone ngesama. Benza ama content but onesiphiwo samanzi uyomthola ku Cold Front ngalesikhathi esisebenza ngaso kakhulu. Ungena njani vele emanzini kunje? Ayabanda wona kodwa sothini sithunyiwe. Awubanjwa iflu? Angaze ngabanjwa iflu sizingaqala ukusebenza. Ukuthi ngibanjwe iflu injection angaze. Ubale from 2005 up until manje. 2005 was a long time ago mkhulu. Dala sigodla. Ubona impandla nje dala 20 years ago. Inkinga ke. Actually 21. 21. Dala sikhona kulomsebenzi. Ukuthi inkinga angithi yona khehla ngalesikhathi sisebenza bengiso umuntu ojwayela ama social media because mina ngilomuntu onamahloni camera bengayisebenzisa so kuze ngibe la ngifakwa ama client yabona bathi mkhulu lo lwazi olinalo ngendlela osebenza ngayo abanye abantu bayayidinga le yona yabona kuvelele nawe phakathi kwabantu kwabakhani ngithi nyangena ke phakathi kwabantu but nje that is why into eziningi ngaziphost. Okay. Ngisunga umuntu wecamera ngisebenza ngedlozi straight because idlozi into zakhona ziyimfihlakalo so angikwazi ukuthi mina ngemanzini ngihambe necamera nyakuphi cha ngikwenze lokho ngisebenza nje straight ngibuye ngiyekhaya phelele nje lapho. Abantu nabezwa kuwe mkhulu vane ba expect ini? Kanjani? For instance like say umuntu unenkinga ne and then we decide khona la khona ukuthi ke ngikubona umkhulu Nhlapho and then asuka afike kuwe, you know, because of I believe that there is that idea ukuthi I'm expecting to hear this and this and that. Yeah, mangisuke endlini vele nginama expectation ukuthi ngiyazi ukuthi ukhariam lawyer unobanibani uyangiloya. So I'm expecting you ukuthi ungitshelele yonto le. Do people expect that? Yeah, uyazi abantu wena khehla into umuntu emsusa endlini uyayazi and inkinga zakhe uyazazi. Most abantu abaza lapha ekhaya basuke banale problem abayaziyo ukuthi wena mufika umuyishabe sekathi kudala ngifuna lento akabakaze bangitshela but into beyingihlupha yabona. So if umuntu afika endlini ngimtshela lento ayimsusa ekhaya then musekadayi nomkhulu noma sengithi ngiyaqhubeka kadayi usuyikhulumile into engizele into engisukumisile ile ngicela ungisize because omunye umuntu ukuza moqala uhlola yabona. Wela abantu mebeza lapha ekhaya uyangibona ngifaka ibuhlala ngifaka inex and lapha endlini akunaline yabona. So umuntu mekangime kasuka ekhaya mhlawumbe umunye uzitshela ukuthi ngiyothola iline ngiyothola umuntu ofaka ubuhlali ofaka amajazi ukuphithizela afika endlini kuthulile bese kuseka yaxakeka ukuthi hayi man lo muntu
but mekangena esigodlweni abone ukuthi noma nayi lento le ngoba enye into okumele abantu bayazi umuntu mekafika esigodlweni la azophila khona uzizwa ngaphakathi kuye uthi momhlola jabule ezwe ukuthi manje nayi lento kudala ngifuna omunye umuntu mengicede ukumhlola ngoba mangihlola engikwenzela iswasho sokufika ekhaya omunye umuntu mengihlola idlozi lisho ukuthi hayi uzobuya ukuthi umuntu angathi manje kuza abantu okudala bahamba inyanga dala baqola manje abasasithembi uyabona but mekafika ngimnika iswasho kuba khona into eyenzeka lapho sekusekathi no usizo likhona ngoba ngithinte lamanzi alo muntu wayenzeka lo1 no2 lo muntu ngihlolile ngathi bengilala ngaphupha ukuthi nokuthi usho ukuthi usizo likhona lapho kanti idlozi lakuhlebela bayakhuluma labantu bayaqhaqheka abakhuluma liyakhuluma nje straight if usho kimi yeah ngisho sali ngihlebeli lakhuluma liyakhuluma liyakhuluma nje straight selikhuluma njani liyakhuluma mina kimi bakhuluma ngevoice endlebeni usisikhathi baveza ama vision usisikhathi baveza ngemizwa so njengoba uhlezi la ungakwazi ukuthi ubone ama visions or uluze likhuluma lithi suka lapho no angithi ngithi khehla bona umuntu onesithunywa bangisuka endlini bayakhuluma ukuthi la ukhona ufika kunjani ake sithi mengena la ekhaya ngithole mhlambe kunemimoya uzozwa ngami ngokungahlaliseki sebayakhuluma ukuthi no la ekhaya kunenkinga so ngizokubizela eceleni idayima nazi indoda kuno 1 no 2 no 3 oyenzakala basuke sebakhulumile but if ku right nje abayithulela because akusuka ukuthi bakhuluma every day but if kunenkinga bayakhuluma noma ngihleli mhlambe kunomuntu okhona la ofika nenkinga la sibe ngikwenye indawo mengifika ngihlala kulesitulo mengihlala esitulweni ngihlale nje ngirelax few minutes nje second iqale ngihlangana sebangitshela ngalomuntu la kulesitulo yabo ukuthi lo muntu kuso ngibize lo muntu wakhona eTheman ubani bekahleli la asho iTheman lo muntu uneyinkinga eziso asho iTheman lo muntu bekakhuluma ngazo lezo zinto yabona so bayakhuluma nje anyway futhi isithunywa sikhuluma noma kuphi noma uza kimi uzongkhila bakhuluma useza futhi ingilozi mihlambulukile njengoba ngumuntu futhi osebenza nangamakhosi bakutshela usasuka ungakafiki ukuthi kunomuntu uzofika lo muntu uzoyenza 1 no 2 mangabe uzoganga abazosho mangabe ufuna ukuphendula idlozi bazosho ukuthi umqaphelo uzoyenza ukuthi nokuthi bakhe bakutesta vele ekudala bangivala khehla ekudala bangivala bangithumela ngezilwane bangivala baza bangivala but angivaleki ngoba ngumuntu wamakhosi asemanzini umuntu onesithunywa akavaleki kodwa inyanga ngoba angithi inkinga ukuthi la enyangeni umona mningi yabona ngasibona sikhuluma sihleka but umona asithandana umunye umuntu mekaphakama sayisibe namagama amabo omunye or sinsikhathi senza izinto ezimbi emsamo ukuthi isigodlo sivaleke but umuntu isithunywa sisheshe sikalethe ili ukuthi qaphela kunenkinga esoyenza 1 no 2 no 3 dala bangivala bangithumela ngezilwane but ngoba isithunywa sihlale sigijima yabona ukuthi thothi sometimes mengena emsamo senyaqindezeleka kumele ngihlole umuntu ngidonsele ekudeni bese bayakhuluma ukuthi no kunenkinga enzekile la thatha ubani ukuthi nokuthi wenza ukuthi ngiyenze qhaqheke ngihambe nyemanzini ngihlambuluke ngiqhubeke ngempilo kunzima la ngaphandle akukho mnandi ungabona sihleli nje uyasifela isiphiwo sakho abantu abakwazi lokho uyasifela isiphiwo sakho uyafa ufela isiphiwo sakho mina kudala ngithola nama threat ibhamu ukuthi ngizohlaselwa ngimelwe emahlane ngimelwa kuphi but ngokwedlozi yabona ngokwedlozi ngisinda khosi omunye umuntu lakhe njengoba ngisebenza ngisekhaya kunezinyanga engasebenzi kunabangoma abathwasa abasebenzi mina ngingenelwa abantu ngoba kwenze njani mina ngisuka ngivusa umuzi wasekhaya ngoba kwenze njani mina ngiyaphila ngoba kwenze njani inkinga isuka lapho ngifuna ke singene endabeni nasi yesithunywa ndisicale ukuthi nendaba yedlozi kumehluko ukhona lapha nangabe ukhona kuphi yazi olokhoza wona khehla ngizoyibeka kanje lena umehluka wukho isithunywa idlozi so it different ukuthi lo muntu okungenile ngoba ngithi manje sikhuluma ngesiphiwo angithi wafika naso wena la emhlabeni ukukhumbula ukuthi isiphiwe asingeni kodwa uzalwa naso
la emhlabeni so kuyenzakala ukuthi umbathwe isimo sezalukwazi ezayikhuleka kini mandulo abantu ababethandaza kakhulu namakhehla ayethandaza kakhulu so bathi mase bafika ngawe la emhlabeni ukuthi bazophetha noma bazoqhubekisa lento yabo kodwa baza njengedlozi kuwe kodwa manje leli likhulekayo lenhlambuluko kwesimo sakho ngoba isithunywa zadidwa thina abelungu yabona sadidwa abelungu basusa isithunywa babeka ingilosi bathi asithandaza ingilosi idlozi idemon yabona basibekela umoya engcwele bathi kunomoya engcwele of which ayikho leyo nto leyo into ekhuluma kuwe isithunywa umuntu wakini ongasekho then idlozi kuyadependa ukuthi liza ngobungoma umuntu wayeyisangoma la ekhaya noma umuntu wayeyinyanga la ekhaya kodwa nakhona kusasamakhehla kini saseyidlozi lakini nalo nokwesithunywa saseyidlozi lakini ukuthi ombethwe yilabantu bebakhuleka abantu bekwamakholwa bebakholelwa kakhulu emakhandleleni asekuthandazeni kodwa kusaseyinto ewani ngoba into ekhuluma kuwe njengoba ngithi mina into ekhuluma kimi isithunywa khuluma isalukwazi nekhehla kimi ngokwesithunywa ngokwengilozi ngokomoya angithi and then bese ke sokuhlukana la umuntu onesithunywa uhlola noma hleli uyakwazi ukuhlola noma uhamba noma wenzani then umuntu owumngoma kumele azafika esigodlweni ashisa impepho aphahle achitha amathambo phansi nakubhule uyabona so umthandazo uyakuhlola uyaprofita and isangoma siyabhula inyanga ihloli yayibona so inyanga ihloli inyanga ihamba nobugedla inyanga ilomuntu ozomchazela ukuthi inkinga ngihloshwa inyawo lipena la nala yena sekayazi ukuthi kumele ahlanganise ini nani uyabona ngihloshwa ekhanda ngilali ngihloshwa yilwane yena uyagxoba yahlanganisa kahloli loyo umuntu obhulayo isangoma nomthandazo umthandazo umehlola ngayithatha amanzi akhulekisa amanzi mekavala amehlo udlala ama vision la kuye kube nezinkulumo ezikhulumayo then mase sekayabuya tolika lento le ayizwile ikhulunywa kuye and then isangoma sishisa impepho sithi mesishisa impepho siphahle sishaya isandla bese liyavuka ledlozi uze sokushintsha inkulumo ukuthi no sokukhuluma ikhehla manje la sekayabhonga manje sokukhuluma idlozi selabhula manje idlozi lo muntu inkinga yalomuntu but yona into eyiwani depend ukuthi lo muntu okwembetha uqhamuka kanjani kuwe ukhona special between ngiyafana isiphiwo akekho special akekho omkhulu akekho omncane la emhlabeni salingana akekho omkhulu akekho omncane sonke nje la emhlabeni konke nje siyalingana akekho ospecial akekho njani siyafana so dependa ngesiphiwo sakho ukuthi isiphiwo sakho sinjani ngoba nyaye ngizwe umuntu athi unedlozi elikhulu xakeke mina ukuthi edlozi elincane linjani ngoba sonke sibethwa abantu abadala kodwa kusase into eyiwani ngoba nokufa phela lento uyibheke kufeni ukufa kukodwa yabona akukho okuspecial ukufa kokodwa so siyalingana naseyiphiweni kangokuthi wena uphiwe kangakanani naseyithunyweni futhi kangokuthi umbuleleka ufikinyelela kuphi la ufinyelela khona kuya kanjalo as there is this thing le semanzini man babiza ukuthi not inkanyamba babiza ukuthi konje inkosazana not inkosazana le enye umuntu onesiphiwo sesemanzini inzunza yes umuntu onenzunza la ubehave kanjani normally mase si explainer into details ukuthi yena isiphiwo sakhe sihluka kangakanani nalo uphethe amadlozi unyanga uyazi la wena khehla okumele sichaze phakathi kwabantu uma sikhuluma ngemoya yasemanzini especially lo ithintayo imoya yemfihlakalo leyo oyimoya yemfihlakalo akufinyeleli noma ubani kuyo so kuyayenzakala ukuthi njengoba sinabantu basemanzini thola isalukwazi singembethe sasekhaya kithi ekhaya njengoba ngonhlapha ngithi ngumazibuka ngithi ngokobaba njengoba ngonhlapha thothi manje baba nesivumelwano nabantu basemanzini so manje yiba abazana lemimoya yasemanzini angithi aba-introduceayo kuwe angithi ukuthi no sihamba nobani la usiko lalabantu lihamba kanje okumele ubagcinele usiko angithi ngoba ingako kumele uqala uhlambulule ledlozi lakini umsamo wakini ukuthi ube clean uzokwazi ukubuleleka ngale ngoba ngeke uvele usuku ukuthi wena ulungisa abantu basemanzini umsamo wakini umnyama uyayibona le angeke uzubona inkosazana ungakazi wambona ugogo wakho ungakazi wambona umkhulu wakho angeke ukuthi uzophupha inkanyamba uphupha ini umkhulu wakho kuyidlozi lakini ungakaze waliphupha lokho angeke kwenzeke so abantu sebathatha izinto bazenza ama content uyabona bale ba mislead abantu bakhuluma ama information wrong
yayibona so into yasemanzini iyalindwa yabona iyalindwa futhi kakhulu umuntu onemoya yasemanzini into kumele bayazi iyaphela 10 years uyilungisa le moya iyaphela 15 years uyilungisa lo moya akusuka ukuthi uzohamba 6 months ephehlweni ubuye sothi wena unenzuzu nenkanyamba ayikho leyo nto leyo imoya yasemanzini uyayibekezelela uyayilinda uyahamba ulinde kuvaleke and number 2 uma umbethwe ile mimoya khehla eyasemanzini imimoya yasemanzini yahluphekisana abantu kumele bayazi ayigulisana ayigulisana ukuthi uzogula ungene ezibhedlela ayigulisana kodwa uzohlupheka kuyophela yonke into nayo yabona yonke into noma unemillion izophela and angeke uzuyilungisa imoya yasemanzini unemali angeke uyilungisa imoya yasemanzini kube khona umuntu ozobackupa ngapha eceleni ayikho leyo nto leyo uyazibonela la kule moya kuphela yonke into uqala ukuyilungisa songasana nesend umuntu ozokusiza bangabe bonemali izophela umuntu ozokusiza uyothola umuntu ozokusiza songasana mali sohlula ukuhlanganisa 100 rand yabona khani uthola umuntu oneqiniso ozokusiza ngale moya yasemanzini and number 2 uma umbethwe ile mimoya yasemanzini uma seyihlambulukile phe kwakho ngoba njengoba uhlupheka nothi ukuthi angeke ihlambuluke iyohlambuluka phe kwakho ihlambuluke isiveze kodwa la seyihlambuluke khona angeke uphinde uhlupheke impilo yakho yonke wena ufana undlula umuntu othwele ×2 undlula umuntu olanda imkhovu ×2 ingako lo muntu onemoya yasemanzini akumelanga asebenzise imithi akumelanga agcaba akumelanga athwale ngoba once wahamba welanda izinto ezirong uzohlupheka ngeke uphinde ube right naleso sithwala ngeke sisebenze so loyo ke sokuyimoya yenkosazana ikakhulu imoya yenkosazana kumuntu iza ngencebo iza ngemali okay iza ngemali so angeke mina ungitshela ukuthi unemoya yenkosazana noma yememidi ngendlela abachaza ngayo yaleyo mimoya ukuthi wena usahlanganisa impilo yabona usahlamoza nale moya iqhaqheka yonke impilo yonke into oyifunayo uyayithola because iza ngencebo leyo mimoya iza ngencebo ngewealth iza nokukhanya nenkazimulo ngephe kwempilo yakho ukuthi umsamo wakho mo right mase basondela labantu sozokwazi ukafforda ukuthenga izinto zolokukhula kancane kancane ugcine sovelela ngale and le mimoya iya attract abantu mostly attract abantu that is why uzothola abanye abantu mebasebenza abanenkinga nama manager abanenkinga nabaphathi namangena enkonzweni abanenkinga obashaya ngesithunzi uma unale mimoya uvela phakathi kwabantu ngathi unemali ungakabi nayo yabona ngathi uzenza ngcono yabona bakhulu ukuthi wena ngathi uzenza ngcono wena ngathi uzenza umlungu wena uyayicabangela wena unjani bakubeka amabala yiyo le mimoya khosi imimoya yemfihlakala bakhona ukunderstand ukuthi ukuphi yabona so iza ngaleyo ndlela leyo mimoya but uqala kuphi enhluphekweni uqala kuphi enhluphekweni angeke uyilungise le mimoya right yabona but mase ifikile phe kwakho undlula umuntu othwele ×2 ikakhulu imimoya le yasemanzini igcama kakhulu kubantu besifazane yabona kithi ikhona but igcama kakhulu kwabantu besifazane mobheka ngesikhathini esiningi kunabo sisi bethu uthola ukuthi uhlala muhle uhlala spotless uyayithanda inwele inzipho wenza zonke lezo zinto uhlala sesipileni director yiyo leyo mimoya ngoba ithanda ubuhle ithanda ubunithi nensizwa embethwe ile mimoya uzomthola umuntu ahlala agqoke kahle anuka kahle ama perfume akahle uyibona impilo manje ukuthi iyaphambili umbethwe ileyo mimoya ngoba ithanda ini inkazimulo ithanda ini ukubukwa iattract abantu and then omunye umuntu uthola ukuthi mekalele uphupha ama celebrity uphupha ama celebrity uphupha abaholi uphupha inkosi alapho uphupha kupha lapho yiyo leyo mimoya yokukhanya ukuthi ngelinye ilanga izohamba besiyakhanyisa ugqama ubukwe yizwe lonke ngoba imimoya yenhlambuluko yokuphakamisa into enjengaleyo mkhulu ngicela ukuhleka ne yeah mara ngizokutshela off the white okay all right so umuntu maka banaleyo mimoya ne esikhathini esiningi especially lo wenkanya nithi kuthe inzunza ne yes uphupha amanzi ophumba babakibo uphupha ini esikhathini esiningi and i-personality yakhe umentionile ukuthi umuntu othanda isipilo ozithandako hliza clean ngaso sonke isikhathi what other personalities ababana esikhathini esiningi esikhathini esiningi mesikhuluma direct ngale mimoya memithi
uzophupha kokuqala swimming pool angena ku swimming pool abhukuda sometimes aphupha namantombazana amahle babhukuda bahleli nje kumnandi kusesikhathi ayiphupha sesizibini abhukuda nabantu phakathi sometimes sometimes kanjalo aphupha bhukuda usho ukuthi uzoloka aphupha lezi zinto ezinhle sometimes omunye aphuphe ngathi usemcimbini uyayiwa la kukhona kumnandi yiwe bomnandini yiyo leyo mimoya esikhathini esiningi izinto zasemanzini uphupha kanjalo esikhathini esiningi uphupha kanjalo sometimes aphuphe kunamantombazana amahle ahamba nawo amjabulele sometimes uphupha yangena or abelungu or kanjani yiyo leyo mimoya iziveza ngaleyo ndlela kuye but into okumele abantu bayazi ukuthi mokusokhuluma manje ngale moya yasemanzini ayikwazi ukuzifihla ingavela abayifihle kuwe but end of the day uzobona ukuthi akusabantu labo ngoba mase sikhuluma ngale moya yasemanzini asakhulumi ngabantu normal sesikhuluma ngeminye imimoya yemfihlakalo ongeke uzofike noma kanjani kuyo. So no bhutanga or no phupha nise swimming pool or kumnandi kunjaya, does that mean is a sign ukuthi konke lokho kuhamba kahle yonke into i-right, or is a sign ukuthi kufanele uyiphethela manje? No, kumele uthole umuntu onaso lesiphiwo azokwazi ukukuhlambulela. Sometimes bangavela ukuthi bayakubonisa ukuthi lokho bokwenza sithi mhlambe uhambile wayohlenzwa angithi already ngebango lenzile bese ukuthi after 2 days 3 days uyiphuphe so lapho basuke sebachaza manje ukuthi no sesihlambulukile sijabulile sesingibathile manje yesiseduze kwakho kusinsikhathi yayenzakala ukuthi kunenhlambuluko abayifunayo phezu kwesimo sakho but mebavela ngaleyo ndlela kusuke soku right enkosazana imimoya ngizothi enochuku and umuntu onale mimoya aka-understandeka ngeke umqonde manje ukwatile manje ujabulile manje akafuni abantu manje uhlala azivalela ayi-one unamamutsi uyo umuntu ophethe and uyakhetha uchoose whatever yenzayo uchoose uyabona and une-pride esikhathini esiningi akusumuntu futhi ophathwayo yabona kusumuntu ophathwa akavuma ukugoma masinye ugoba nje kalula akagoba akaphathwa because moqala umtshela umnika ama-order uyakwata yilabantu abamembethe ukuthi thina sibuswa ingako lo muntu angathwasi. Okay. Mina ngifela uku-understand abantu abathwasisa umuntu onale mimoya ingako ubona namhlanje sinezangoma engasebenzi bathwasisa abantu ongamelanga abathwasi loyo muntu akabuswa loyo muntu loyo ubuswa yile mimoya. Yabona kufana nasemsebenzini angeke azawuthela umsebenzi oright yabona noma sebenza uzohlukumezeka emsebenzini because abamfuni emsebenzini labantu bafuna ukuyisebenza bona yabona imimoya ezibusayo yona imimoya manje ekudirectayo ukuthi ifuna ini ngesiphi isikhathi imoya yenhlambuluko ukuthi moya wangcola kancane bayadeda ngwangcola manje kumele uhleze uhlambuluka ingako umuntu onale mimoya kancane kancane usemanzini kancane kancane uyahlambuluka kancane kancane wenza ukuthi because imimoya yenhlambuluko usho ukuthi imimoya ezithandayo but abantu abayikhona uyi-understand abancane abekho baningi bancane abantu abanayo le mimoya and izinto zakhona umuntu onale mimoya kulula if unaso leso siphiwo sokumhlambulula into yakhe isebenza akufuneki izinto eziningi akusimi imimoya kumele uhleze uyichithele igazi njalo imimoya ephakama ngamaladi nangamakhandlela ngokuthandaza ngeinhlambuluko. Yazi previously ke sabane guest yasitshela ukuthi maga ceda ukuhava maybe nomuntu wakhe and then the following day kufanele ayohlambuluka. So ngambuza ukuthi mina like is that necessarily, because if wenza every day kufanele every day uphilise emanzini, is that even necessary according to your knowledge? Yeah, kusho ukuthi if uhlangane nomuntu empedeni angithi usuke kahle kahle ke ngiyilungise lenkulumo khehle akunankinga kusicala ukuhlangana nomuntu wakho ngaba kumele umjabulise nawe kumele ujabule isex akusicala yabona akusicala lonto nedlozi bahamba ukuze sibe khona ngaleyo ndlela so akusicala and then inkinga iba la isekutheni ukuthi mosoqeda ngithi manje bese niqeda lapho so nephunga
into abalwa nabantu abadala iphunga ingakho manje kumele uhlambulule uvala ini lephunga lento ebeniyenza manje ingakho ukuthi kumele uhlambuluke but akukho necessary ukuthi moqeda kumele uhlale emanzini uba nezinto oyisebenzisayo wena njengesiqunga ubilisa isiqunga sakho sibeke eceleni noma impande yakho noma iswasho sakho esihlale sila ekamereni noma endaweni hayi emsamo ngoba angeke uvuke embhedeni emsamo uphambana nedlozi liphuma lophuma idlozi lihambe likushiye khosi babalekela ini iphunga not ukuthi balwa nalento boyenza so uma uhlambulula lelo phunga ukuthi ube clean nakhona uma uclean uyama ushawa umoya ushaya umoya ungene so clean lapha emsamo ufafaze emsamo uhambe uqhubeke but kona lokho akusinkinga inkinga nje iphunga kuphela so uba nezinto obanazo eceleni othi moqeda uhlambuluka uhlala ube clean bazokwazi ukubuya ngoba kakhulu uma usebenza ngokwesithunya uma uqeda ukwenza lokho kungena umuntu angeke umhlole angeke isithunya sidonsele ekudeni angeke umhlole sikude up until uthi sisondele kuwe kumele uqala uhlambuluke and then ukhuleke khansi izofika yo because lezi into engicalile kona yini ne ukuthi esikhathini esiningi uthola ukuthi mhlambe umuntu uba nenhliziyo esnacks ne mhlawumbe umkwatisile and what not and then mase kaba nenhliziyo esnacks le ayikazi ukaffecta isithunywa sakhe or lemimoya embetheko abantu bazoxabana nami khehla into engihlezi ngishumayela njengoba ngibuye ngiphathe nenkonzo enyaye ngibatshela abazalwane ukuthi okokuqala hlukana nenhliziyo embi yabona uma nenhliziyo embi unomona abantu kumele bayazi namhlanje uma nenhliziyo embi unomona akunasithunywa sosebenza kuwe sakini angeke sihlambuluke khosi uzivala wena yabona ingakho kumele kuthiwa kumele ngokwade kuze kushone ilanga angithi kumele ukwade uxole ngoba kuhamba nengilozi awuhamba uyiwani uhamba nabantu la emzimbeni wakhe abahlambulukile so if wena uzohlala unamaqhubu uzohlala ufisela abantu izinto ezimbi lengilozi inkazimulo okukhanya kuwe angeke izisondele yabona kufana noma ongangena ngikwatile angithi siqedwe uxabana la endlini sikwatile mengizohlola angeke sifele kuyomela ngize ngithathe umlotha ngixole eqala ngithathe umlotha ngiphuze umlotha ngihlambulule angithi ngiyohlambulula emsamo ngenzelana ukuthi lengilozi ikwazi ukuthi iphakame yabona so imimoya le enhlambuluko efuna ukuthi kusho ukuthi imoya semanzini iqala ilungise wena qala before izosebenza if unomona unani qala ilungise wena if usemsindweni ikhiphe emsindweni if phakathi kwabantu ikhipha phakathi kwabantu if injani kufundisa ukupha ngoba ikakhulu mesothinta le moya enkosazana imoya ephayo imoya amanzi imoya enomhawu imoya ephayo that is why uzothola umuntu onale moya semanzini ongafika ane 50 rand ukhale nge50 rand uzokunika nganako kudla uyabona umuntu ophayo kusho ukuthi impilo yakhe iza after but kumele akwazi ukusiza omunye umuntu yenzeka kanjalo so lento iqala ngakuwe ngaphakathi so if ukwatile noma unenhliziyo embi unamaqhubu asikho isithunywa sophakama into ezophakama idlozi because idlozi alinankinga into ezophakama kodwa umoya umuntu onezithunywa kumele uhlezi ngaso sonke isikhathi uphansi ingakho umuntu onesithunywa ombethwe ilamakhosi asemanzini angeke umthole emsindweni even einkulumo ziyakuvala yabona even einkulumo sifike zikuhlala amahlombe avaleke inkulumo lezo ingakho sinsikhathi nasezizweni esikene siqale sithi abantu abahlambuluke eqala abaphile ukuthi manje ahlambuluka aphile into emphathe kabi ukuze izokwazi ingilozi iphakame so ku-important ukuthi umuntu onaleso siphiwo ufanele azifundise ukuqola fast kakhulu ngoba imimoya ephayo ikakhulu futhi nayo le moya esikhuluma ngayo imimoya yozwelo umuntu onale moya unozwelo too much umuntu onalo moya lo umuntu othanda ukupha umuntu onomhawu manje inkinga ukuthi abantu bayakusixhaphaza yabona umuntu athathe advantage kanti nakhona lokho kuyiproblem because umuntu onale moya khehla ngahlala nawe yabona once wena waqala ushintsha inhliziyo immediately ushintsha inhliziyo sengibonile angeke usangibone eduze kwakho sengizwile but angeke ngikutshela ukuthi into engisusa kuwe yile nale mina sengizwile asazwani mina nawe yabona so umuntu onale moya umuntu onjalo aqala umshintshela noma wamcabangela into embi ifika masinyane lento kuye imtshela ubona umuntu hayi angasakuthandi angasanjani akushalazelela aphuma kuwe sekazwile ukuthi hayi man inhliziyo lo muntu useyishintshile so bayashesha ukusenza izinto abantu abaningi okukhona
ukusensa bakhona ukusense ukuthi enhle kuhle wena unenkinga naye iyashesha kakhulu ukusensa angeke uzompretendele loyo muntu ushesha abone noma ungapretend ukuthi hayi ngirati yini ushesha abone ukuthi hayi ushithi ukusensa kwabo ingakho uthola ukuthi uma ngabe bala ebudlelwaneni khona ukujola phakathi kwabo waze uzophupha lo athi hayi ukuphupha nomuntu osongo uphuphe kanje yena uphupha into eright bayamtshela abantu bakubo so bayashesha ukusensa labantu yabona bayashesha and ingakho banozwela so ukuthi yini ba protected yabona so ingilozi zabo lezi sibambethe asifuni bahetheke asifuni baphatheke kabi ngoba bayazi once baphatheka kabi bona ngeke basakhona so fana noma kuzoza iproblem ku basheshe ba-inform qala ukuthi kunento ezayo okumele uqaphele la nala kunezitha so ithi qala yenzeka lento kudala ibonile kudala ibonile bayasensa too much ingakho mangabe umuntu wakhona uzohamba alungiselwe kabi uhlupheka impilo yakhe yonke ngoba basuke badedile labantu banjalo abantu benhlambuluko kakhulu ngifuna ke singenelele khulu endabeni la singenelele kakhulu endabeni yamaphupho because ke senza touch and go kiyo ne so maphupho umuntu one disability ophupha umuntu nithi ngini ngesizulu umuntu okhubazekile yes ukusho ukuthini angithi ake sibuyele phekwe enkulumo yesizulu kunokuthi idlozi bese kuthiwa yidalwa angithi sikhuluma ngeyidalwa sikhuluma ngethonga angithi uma sikhuluma suke sikhuluma ngani ngedlozi besikhuluma ngedlozi sikhuluma from 4th generation ukuya emuva futhi la ekhaya vele bebakhona abantu abakhubazeka la ekhaya angithi bashona wena ukhula bekho bayabuya nabo banjalo ingakho kuthiwe yidalwa ngithi sithi idlozi yidalwa kusuke kwisidalwa sakini kusuke kuumuntu wakini vele oza ngalesimo ahamba ngazo ngoba ukukhubazeka ngithi khona ukuthi ukhubazeke usaphila la emhlabeni khona ukuthi umuntu azalwa khubazekile angithi loyo muntu usaseyidlozi la ekhaya uzoyiveza vela kuleso simo but it dependa ukuthi uthi mekavela uvela ngasiphi isimo ukwatile noma ujabulile then lapho sekuzodetermine iphupho ukuthi lithile but kusuke kuumuntu wala ekhaya nami mina njengami kunomuntu oyisidalwa la kimi othi mekafika ngifaseke izandla ngikhulume ngenye indlela idlozi la ekhaya angithi liyafika mhlawumbe likhulume but uza ngalendlela bekayiyo from eqaleni nesimumu futhi sikhona la ekhaya kiyo unokuvuka lo muntu ngishaya amasandla ngithi ngingakhona nami ukukhuluma not ayikho into yokuthi kumele ngimhlambulula azokwazi ukukhuluma wahamba njalo manje ubuya njalo futhi akusikuthi mhlambe limina something ukuthi uzokubamba iPowerball next week no angithi manje idlozi meliza kuwe dependa ukuthi liza ngayiphi indlela sometimes lingeza lizokubusisa ngomsebenzi sometimes abangayiveza ukuthi ayabajabulile siseduze bakubusisa ngalendlela nje abazokubusisa ngayo ngoba nakhona kumele sazi ukuthi inhlanhla phela ngezinto eziningi inhlanhla kusimali kuphela yabona bangakubusisa ube nenhlanhla yemoto bangakubusisa ube nenhlanhla yomsebenzi bangakubusisa ube nenhlanhla uthandwa abantu and lezo zinto kube yizo izinto ezikulethela imali yabona but bakubusise but bangakubambisa iPowerball but ube nemali ukuthi imali yahlala kuwe iyakhula ebank uthola imali phe kwenye imali uthola imali phe kwenye imali dependa ngedlozi lakho ayisaba okay all right no ngiyakuthola mkhulu injalo so kuyadependa lo muntu umefika ukuthi uza ngayiphi but mekazivezile ajabulile kasho ukuthi useduze kuwe and then sozobheka wena ukuthi meka mophuphile lokho kwenzakalani after isikhathi mesiloku samba ithi khona ukuthi okuzoyenzeka but noma kungeke kwenzeke imilihle mhlawumbe after 2 months after 3 months ubone ushintsho into njengaleyo hayi ku deep umkhulu hayi ku deep yes so manje sike nangabe ugugu wami ne bekathakatha as an example ne esigugu wami bekathakatha makafika kimi uzofika lidlozi linjani izofika lidlozi lihle or fanele ngithomele process ukuthi ngimhlambulule akwazi ukuba lidlozi li clean kunale nkulumo ukuthi umuntu uyalungiswa lento ifana nomuntu wayebamba inkunzi la ekhaya wayeganga uma sekashonile ngithi kuvalwa zonke lezo zinto ihlanjululo naye ugogo ifube kahamba thakatha la ekhaya kumele alungiswe agezwe hlanjululwe ngoba angeke uzomvala idlozi la ekhaya
Salukwazi sala ekhaya akwazi ukusivala kodwa ukuthi umlungisi angithi uthi umlungisa loyo muntu uzobuya nje ngethonga lala ekhaya sekaklini umlahlisa lezi zinto bekazenza lelwane bekahamba ngazo nakhona akusina uma ubani ungakwenza lokho leyo nsebenzo seyifuna inyanga straight hayi umngomo because manje kumele kusebenza amafutha athile namathamba athile nemithi ethile ejulile lokudiliza izilwane kulomuntu yokudiliza zonke lemikhovu noma lezi zinto abakahamba ngazo umhlambulule kabusha umbuyisela ekhaya yabona so manje lenkulumo uthinta inkulumo ejulile uyabona ifu mina ngiyafisa ukuthi ngabe ekhaya khona ngabe bokhona umthakathi ngiyakufisa lokho ngiyakufisa ukuthi ezinto nakhehla ngihamba nangolwazi ngeexperience ngoba sinsikhathi sayisikhulume ngomnyango singabazi yabona ngisikhulume nje ngomnyango ngoba yabona if ukhona loyo muntu uma usumhlambululile khumbula ukuthi lo muntu ayithakathi uyazi yonke imithi yabona uma sengamhlambuli ngabe bekakhona benyomhlambulula ngimbuyise angithi la ekhaya angena sebenza bese kusokubeka inkulumo ngoba idlozi ihlanjulula inkulumo kakhulu angithi ukuthi manje lokho awukenza usakwenza la ekhaya manje sesiyalapha la ekhaya siyaphilisa wenzelani ukuthi mongena umuntu othakathiwe la ekhaya uthi amlapha ngalapheki uyazivusa lesasalwazi ukuthi nanga umuntu la onenkinga ukuthi nokuthi ngoba yena wayethakathi uzobuya kutshela ukuthi hayi lento evalwe lo muntu benze 1 no 2 no 3 wena kumele uyenze u3 no 4 kuzaphila ngoba umsebenzi wayekwenza lokho yayibona so inyanga eziningi ehlambulukile inyanga eziningi seyikhulile ngokomqondo babathatha abantu basemakuba balokubaganga bababeke eduze babebekela sona lesimo ukuthi mokufika umuntu la athakathiwe ngazi ukuthi uthakathwe kanjani uyazivusa lesasalwazi angithi asiphathe usibize yiso manje sizokutshela ngoba besihamba ebusuku angithi yiso futhi esokwazi ukuthi mangabe kuza abantu ebusuku bazoganga uzoshesha ukuvusa ade egada ngesikhathi esisovuka wenza 1 no 2 ngesikhathi ngoba sekayazi isikhathi sabo vela ngithi wena so protected yayibona leyo ndlela so umuntu wayeganga la ekhaya wayenzani ngolwazi lwami angithi ulwazi alifani but ngolwazi lwami uyahlanjulula loyo muntu abuyiswe la ekhaya ngoba uyidlozi futhi ungeke uzumvale wamvala sovala idlozi la ekhaya uthi njengoba bekathakade waphakade isikhwama sala ekhaya usomvala sovala isikhwama sala ekhaya because futhi enye into kumele bayazi abantu idlozi lisebenza ngokwefamily akekho lahlwayo edlozini ingakho uma uzoqala usebenze bawuqala bakhombe intabeni hamba uqoqa lokho hamba uthandazo olubana akayenzekanga sifuna inhlambuluko sifunani baliqoqa lonke idlozi lingene la esigodlweni khani bazoqala abasebenza so mana nakahlongakeleko makahlongakeleko makashonile lo muntu lo uyachange ubuyena lokuba umthakathi inhliziyo embi ukunifise lokubi abe lidlozi lihle uyachange lapho in between or uzokusizwa ile lento inhlambuluko angithi uma umuntu ahambe ayenze izinto ezirong ufika ngale kwelamathonga komkhulu othi mekafika ngale avalelwe angakhona ukungena bese ke kuba ukuthi manje bathi kumele olahla lezinto uzozungeza la emhlabeni angithi ngoba kakhona ungenela kuphi emndenini so kumele manje uzobuya ngamaphupho azohlupha la ekhaya ngizomphupha kabi kube nenkinga la ekhaya baloko bantshela ukuthi hayi man kunogogo la ekhaya wayenza ukuthi kunogogo la sekafuna ukubuya ngithi manje uyoza sizwe inhlambuluko manje imdiliza lezinto ngoba manje imhlambululo nisuke manje senimwelisa kuphi kwelamathonga ukuthi akwazi ukuthi angene kwelamathonga angene kwabantu abadala uyothi mesekabuya la ekhaya uyobuya sekayidlozi sekalalela umthetho manje omkhulu ukuthi kwenziwani ngosiko la ekhaya lo yamqondo noma leza zinto bekazenza akasazenzi angithi usebuya sekahlambulukile njengedlozi elizosebenza elizovika la ekhaya kodwa manje into ezomsiza izinhlambuluko lezo enzoyenziwa la ekhaya ukuthi akwazi ukuthi aqhaqheke okwenzeka emhlabeni kusele emhlabeni into njengale into yomoya inzima into yomsamo inzima ayikholula ifuna umuntu osekhulile ifuna umuntu owaziyo ongaforced because uzothola umuntu ongazi aphambanisa izinto lapha nihlupheke nonke la ekhaya ngoba lento ifana nokuthi sithi kunomuntu la ekhaya maybe umama noma intombazana la ekhaya ibithanda abafana ingalala ekhaya yenzani loyo muntu obvious uzoba idlozi elibi kwazukulu angithi uyothi meke engahlambulukanga uzothi mekavuka kubazukulu bakhe noma izukulwane zakhe zizoyenza lento bekayenza
yabona ngoba kahlambulukanga so kubalekile ukuthi abantu bala ekhaya athi mekahamba ngaleso simo bamhlambulule bamgeze ukuthi avalwe lo yamkhokha bekayenza leyamkhuba bekayenza angabuyi nayo alahliswa yona ngaphandle hayi lo mkhuba loyo hayi alahliswa yona ngaphandle engako uzothola umunye umuntu khehla thola ukuthi la ekhaya kuzalwa abafana esikhaleni bayashintsha baba yigebengu bayatshontsha khalwa ngabo kwenziwani uthola molandela komkhulu bakhona nabo omkhulu batshontsha inkomo bebaganga omalume benzani azange ngivalwe lento manje sivuka nakubazukulu nabo sebaba nalawo makhanda njalo umkhokha kahle umkhokha into kumele igezwe ivalwe into engekho right umele igezwe bese ke siyavala ihlambululo ukuthi noma abuya lo muntu engasabuyi lento yazi kunani this thing man mkhulu abantu abaningi baphikisana ngayo like yi back and forth lento yokuphupha usesikolweni le isho ukuthini kuhle yazi lapho nakhehla ngizoyibeka nje mhlambe ngendlela eziningi ukuthi abantu ba understand ake sithi okokuqala la ekhaya ngizoqala emuva because nodonke umuntu ophupha isiphiwo isikolo usuka nesiphiwo ake sithi la ekhaya sabantu abagcina isiko la ekhaya nazi ingane ziyafunda angithi ingane emeyifunda bese ke siyayicelela emsamo ukuthi nabo abantwana abantu abadala angithi sicela nibani bahambe nabo esikolweni nibavikele baze baphothule esikolweni baqede isikolo bakhulu angithi sibikela indledlozi ukuthi liphelezele leingane angithi kwenziwe lelo siko okay idlozi lihambe nabo baze bacede esikolweni angithi bese baqedile esikolweni bese ke bayalibala abazali ukuthi kunosiko abalenza emsamo concerning abantwana ukuthi abaqede isikolo bacede baqibayele ukuze bakhulume nedlozi so idlozi lona lokho liqhubekile liloku lesikolweni baloku baphupha abasesikolweni because latshelwa ukuthi asipheleze abasabuyanga ngithi bazo report ukuthi no abantwana sebaqedile esikolweni and most alabo bantu uthola umuntu uqedile esikolweni akasakhona ukuya phambili ufuna ukuya university akakhona ufuna umsebenzi akakhona idlozi lakhe manje lisaselapha esikolweni ukuthi hayi usafunda lo hayi usafunda usaphupha lokho asesikolweni into enjengalezo omunye meka yohlola baze bamtshoti no kunosiko wena naligcina lapha ekhaya hambani noyenziwani no 2 no 3 bese ke nibika bese ke nibika ukuthi nokuthi and then kulapha azonqamuka khona and then okwesi2 iphupho lasesikolweni doesn't mean ukuthi kumele uyothwasa kwesinye isikhathi bayakubonisa ukuthi manje kunendlela okumele uyifunde entsha ngokwempilo yakho angithi ngokwempilo yakho ngoba omunye umuntu angaphupha andlula esikolweni ngoba nawo amaphupho esikole ayahluka omunye umuntu angaphupha andlula esikolweni angangeni phakathi but kwesinsikhathi aphupha andlula kwesinsikhathi ayiphuphe sekase-assembly meka se-assembly sebamnika i-report ukuthi uphasile i-report ebhalwe phasi angithi yena azibuza ukuthi kanjani kanti kunohambo bekalenza kunezinto bekazenza idlozi lakhe selibona ukuthi usekhulile manje kulesigaba sekangena kwesinye isigaba angithi ayibona omunye umuntu uthola ukuthi uphupha nje use-assembly or omunye umuntu uphupha ya-graduate angithi ufaka igown lapho basuke bamkhombisa abantu bakubo ukuthi usukhulile manje kulesigaba usesikumbethe manje usuyongenela kwesinye isigaba angithi olena omunye umuntu usokuthi manje uphupha uphakathi eklasini uyafunda loyo muntu kuyachaza ukuthi no ukuthi wena kumele uyongena entwasweni manje uyofundiswa ngokwendlela yabantu abadala uyofundiswa ngokwesimo samathonga because akufani amaphupha awafani it doesn't mean ukuthi wonke umuntu mekaphupha isikolo kumele ayothwasa cha akufani kuhlukile but kusuke kuhambo ngoba le minute uloku uhamba entabeni uyothandaza kusaseke ukuthwasa ngoba uma ungena emanzini lokufa uhamba nabantu uye emanzini uyabathwasisa labantu ngamanzi athi uyabafundisa ngamanzi usiko lasemanzini ngoba thathu usabathwasisa doesn't mean ukuthi intwaso le eyobungoma kuphela ukufunda phe kwendlela yakini ukuthi nalo uhambo kumele ulihambe kunemimoya nazi izinto kumele uyigcine moloku ufunda yeke ukuthwasa lo bayakubonisa ukuthi kusuke kunohambo okumele uthathe kusamele ube nokuqonda ngesimo sabantu abadala ube nokuqonda ngesimo sempilo yakho yeke ukufunda lo okay so mawuphupha usesikolweni primary kusho ukuthi lento yoyifunda isese phansi ngamabanga
angithi uqala kwejeni yakho echa uqala kwejeni yakho yasho ukuthi usaqala manje usakhula ngithi okuhamba isikhathi uzosiphupha so secondary usiphupha kodwa uhambo lakho lokuqala lokho ukuthi kumele uqalwe la ngoba idlozi meliqala liqala phezulu liqala phansi thuma phasi ya okay no siyazwakala ke nje nangabe abaphansi bazokublessa mhlawumbe ngimali eningi like noma lamaphupha khona kanjani uphupha ini ayahluka khehla amaphupho ekakhulu aza nesibusiso amaphupho aza nesibusiso abayinkinga bangaliveza isibusiso babuye basikhuse kuwe uthi movuka ukhohliwe but ubusho ukuthi ayimane kunento engiphuphile yabona isibusiso bayasivela sometimes ongaphupha uhambe uthole imali emhlophe phansi angithi kusisikhathi uthi mohamba uthola imali amaphepha ngamaphepha basuke bachaza ukuthi nokunesibusiso esizayo kodwa sasekude kodwa kumele usilinde kwesinye isikhathi kube imali emhlophe uhlezi uphupha ikhehla noma isalukwazi bakuphi imali emhlophe esandleni lokho kuyasho ukuthi kunakukhanya okukhona phe kwakho sometimes kube imali lokhuza imali yephepha angithi singawa interpreter ngokungafani but kuba yileyo nto leyo ukuthi isibusiso masifika phe kwisimo sakho siyabonakala ukuthi sifika nangesimo somuntu aphuphe sona ngendlela aphuphe ngayo then nabakubonako ukuthi nabakunikeza that warning ukuthi qaphela this and this and this ingaba ingozi normally maphupho anjani layo ngizoqala lapha kwisimo sephupho lasemsamo kuyayenzakala umuntu aphuphe kogubuda imoto mekahamba ngemoto ayibona phenduka ngemoto yes lapho basuke bamtshela ukuthi kuphendula idlozi la ekhaya mela beqaphela ukuthi sokuphendula idlozi omunye athi mekahamba chayise ngemoto angithi basuke bamtshela ukuthi amaphupha amabi usho ukuthi lokho sokuyiphekwe impilo yakhe ukuthi kunomuntu obhizi manje nempilo yakhe angeke asafike la kumele afike khona omunye aphupha imoto ereverse buyele emuva angithi lokho kuyachaza manje ukuthi no impilo yaloyo muntu ibuyele emuva ayisayi phambili kwesinye isikhathi uphupha uhamba ngemoto uthi uyafika uyipakile ephekini mothi yabuya isekho basuke bachaza ukuthi sokunenkinga manje umuntu ozama ukukuthwebula isimo senhlanhla angithi amaphupha njalo amaningi kwesinye isikhathi uyiphupha ufaka udatshukelwe yabona udatshukelwe uthi yafika udatshukelwe bayachaza lapho ukuthi nokunenhlupheko ezayo kwesinye isikhathi uphupha imvula eningi ekushaya kakhulu njengestorm lapho basuke bachaza ukuthi kuneyinkinga manje ezizokumbatha pheke impilo yakho kunobuhlungu obuzayo pheke isimo sempilo yakho kumele uqaphele yabo amaphupha amaningi kuba inkulumo eziningi so mele umuntu akwazi ukuthola ilokhuzo umuntu ozokwazi uminterpretela amaphupho ukuthi ahamba kanjani but ayavele ngaleyo ndlela sometimes omunye umuntu aphupha imoto imile yabona imile inganamavili basuke bachaza lapho ukuthi impilo yakho imile imile omunye aphupha khuphuka intaba mebakhuphuka intaba basuke bachaza ukuthi kunobunzima kwendlela ayihambayo azohlangana nabo phambili manje na uphupha uthenga imoto uthenga budanga uthenga ikoloyi usho ukuthini ukhanya lokho ukhanya lokufana noma uzophupha ugibela imoto entsha sometimes uphupha ungena eshop uthenga impahla ezintsha kusho ukuthi lapho bayachaza ukuthi kunempilo entsha ezayo phe kwabo kunoshintshe loba khona phe kwempilo yakho namo phakathi ngoba imoto kumele kubalekile ukuthi kumele uyiphuphe ihambe ingami ngoyiphupha ihamba kuyasho kona ukuthi impilo yakho seyaphambili manje ayimi iyahamba manje yaphambili ke ngikuthathe ngikubisela emuva ne lapha umentionile ukuthi nawenza like semina mhlamba umuntu bekathakatha and then abuye later on ukwazi ukumsebenzisa endabeni zokuthi makuze i-client or someone olokuthi bekaphethwe yilento le ukwazi ukumdiagnose and quickly so ngifuna ukwazi ukuthi nase umhlambululile normally what kind of signs do you see emaphupheni ubona iphupho ukukhombisa ukuthi lo msebenzi wenzakele kuhle nowenzekele ngendlela right ubonani emaphupheni ikakhulu if uhlambulula loyo muntu angitakezwa kumele nimphuphe la ekhaya ngoba kunalento okumele abantu bayazi awazi ukuthi wena idlozi la ekhaya liphupha uwe kuphela umuntu ewani kuphela idlozi ngoba ilala ekhaya kumele liphushwe yiwo wonke umuntu kumele kube khona umuntu ozomphupha loyo muntu ala ekhaya
angithi ajabulile usisikhathi angena usisikhathi aphuma amphupha phithizela but kumele avele manje akhombise injabulo angasakhombisi manje ulaka noma angasakhombisi ukusekumele manje uthi momphupha loyo muntu umphupha akhombise injabulo ukusho ukuthi loyo muntu uhlambulukile namaphupha azofika ngaleso sikhathi amaphupha yokhomba ini ukukhanya ukuthi no khona esikwenzile la ekhaya and nempilo kumele ishintshe ngoba ngithi ufika avala izinto nempilo kumele ishintshe kubonakala ukuthi sayenza umsebenzi la ekhaya ubani wathola umsebenzi sayenza sageza ubani la ekhaya ubani wabizwa ku-interview sitheme senza umsebenzi yazi imali siyahlala la ekhaya iyasho ukuthi le dlozi ligezekile kunomehluko manje okhona because akwazi ukuthi ningahlambulula idlozi isipili stili futhi kusasenzima kumele kube nomuhle kuba khona ungayenzakala ngamaphupho ungayenzakala ukuthi nibone ngabantwana abala ekhaya ukuthi yazi ubani usenza umsebenzi manje sesiyabona impilo yashintsha la ekhaya ukuthula sokunokuthula la ekhaya ubani sekathola umsebenzi ubani sekane promise kuyasho ukuthi impilo iyahamba manje iyaphambili le dlozi belivalile selivulile manje okay uyibereka ngale ndlela kanjalo sometimes thola ukuthi animphuphi angithi akaveli ngoba akakusho ukuthi uzothi momgeza umuntu umphuphe imilile but kunezinto kumele zenzeke ezikhombisa ukuthi umsebenzi wala ekhaya uhambe kahle kunezinto ngoba ikakhulu into okumele bayazi umuntu wahamba la ekhaya athakatha thothi mekabuya la ekhaya nina nikhanywa yilwane lokho nithi nathakatha kanti no ilelwane eziza nalomuntu angithi lezi zinto eziza nalomuntu ile inkinga athi mekeza aza nazo nithi menigezile nibothi hayi man yasesiwenzile lo msebenzi la ekhaya asakhamiki la ekhaya manje sesilala kahle manje ayisekho izinto ezimbi yasho ukuthi lo moya lo mubi sogezekile manje usukile then kuyothi mokuhamba isikhathi-ke kube khanike-ke amhlawumbe aveleke ngoba naye ngithi kuphethwe laphethwe khona kuyenzeka ukuthi mhlawumnye asithi maybe ngibhudange on my behalf of umuntu engithandana naye as an example kuyenzeka ukuthi ngibhudange izinto zezikhabo not izikhaya kuyadependa lapho nakhehla sizobuyela phezu kwesimo senkulumo esihlaze sikhuluma ukuthi idlozi umuntu lemkhethela lapho kuyayenzakala thingithi mhlambe kusinsikhathi oluphuphe umuntu ozwana naye ne but ungekho kubo angithi mthoda mhlambe umphupha njesigangeni or nokuphi nenza something ngoba isithunywa nedlozi laye lifike ngomunye umuntu lengafiki ngoba manje labantu mebafika ku awubaza ngithi bathatha image yalo muntu umjwayele bavele ngayo so iphupho kumele ulifune ukuthi kahle kahle njengoba likhuluma kanje likhuluma liqonde kuphi so kusinsikhathi thothi wephupha umuntu obuzwana naye njengobusho uthola ukuthi loyo muntu nihlanganiswe idlozi ukuthi kumele nisizane ngokwempilo angithi iqale kwahlangana abantu abadala qala angithi bavumelana njengoba nizohlangana nina enyameni manje izinto eziningi ezakubo uzosiphupha bakubonise naye bazokumbonisa izinto okumele ziyenziwe uma kunenkinga kumele niyenze angithi bazoloku bakuvezela okusho lokho ukuthi kune connection between idlozi lakho nedlozi lakhe bayakwazi ukuthi bacommunicate ngoba isinsikhathi khona into yokuthi thola ukuthi mhlambe ngizwana nomuntu impilo yami isengcupheni ngiyathakathwa kakhulu idlozi lakithi alikhona ukukhuluma nami angithi lizokwazi ukukhuluma nepartner yami liyazi ukuthi uzongitshela angithi ukuthi kusokho sibona mebeza bazothwebuleka ngoba bafuna ukubathwebula angithi manje bangezi kimi straight baze kupartner bamphuphisisa avuka khuluma athi emani ngiphuphe ngilapha kini kuso kusuke kuyinkulumo evele emathongweni because bona bayakwazi ukuyidivector into angithi bakhulume ukuthi kusobayazi ukuthi mase kangitshela ngizoqala manje ngiyilungise le yona yebani mayena ngabe if like asibeke sona nese partner wami uphupha mina mebaphuphe nabantu bakubo mhlambe like lese uphupha abantu bakithi ne ba happy ukuthi bayamazi izinto ezinjengalezo ephupheni even though maybe lese abamazi as an example does that mean ukuthi bayamamukela or is just nje bayuse is ubuso bami as an example ukuthi maybe kukhona okwenzekako engakuboni abanga okungale angazibuza umhleli ngitshele kanje kunento enje uma siphila khehla la emhlabeni ngokwesiphiwo kunempilo yakho kunempilo yami osisi nosisi unempilo yakhe nomunye unempilo yakhe
but bese kusala edlozini lokuthi okay sizokuvulela izinto but ukuze impilo yakhe iphakame iye phambili kumele uhlangane nalo ube iphazili ukuhlangana kwakho nalo ukuthola ipartner yakhe eqondane nawe kulapha impilo yakhe ezoya phambili ukuthi bayonthakatha boyenzena ngeke ngoba manje kuvuma idlozi yayibona so khona umuntu uthola ukuthi unepartner izinto uyazenza kunzima akakahlangani nomuntu wakhe yabona so ibekiwe lento ukuthi once umuntu obekelwe yena ukuthi kuze impilo yakhe iphakame kuze amabhizinisi akhe aphakame kuze impilo yakhe ibe right angithi uzohlangana nalo muntu uzoza nobukhosi bakubo nawe uze nobukhosi bakini then impilo iye phambili and then mesokuhlangane kanjalo noma ngafika abathakatha abayingaki angeke basifake isichitha angeke sisebenze ngoba kuhlangana idlozi phambili inhlanganiswe yile idlozi akekho umuntu onihlukanisa akekho umuntu onihlukanisa idlozi elihleli you understand that is why uzothola most of the time abantu abanemimoya uba scarce uthole ipartner yabona uba scarce ukuthi athole ipartner so iproblem into yabashayayo abakwazi ukulinda nokubekezela yabona abakwazi ukulinda abakwazi ukubekezela uma ungabekezela ulinda izifike ipartner yakho impilo yakhe iyaphambili ngabe ezinye izinto zivalwa yithi ngani ngokushaka uthola umuntu orog empilweni yakho bese kusoqala uba nenkinga zeimali uyaqala uba nomashonisa inini ungena umuntu orog empilweni yakho kungamelanga besempilweni yakho ingaki idlozi ake sithi ingaki uthotha omunye umuntu umekahamba ayohlanjulula imimoya ayolahliswa ilwana ayogezwa ayoceliswa ebantwini abadala abuye abe nenkinga nepartner yakhe baxabane omunye sekafuna ukuphuma omunye ufuna ukuhamba idlozi liyamtshela ukuthi angeke sikubusise kusakhona lo yabona umuntu oyinkinga empilweni yakho yilo sizokunika imali uzokuloya lo uzokubulala yayibona akasuke lo bese ke wena ngobuthupithi ngokujaha nokuba ngazi ngizokubeka kanjani uhambe wena uyolanda ibambelelo yolanda izizwe yolanda idonso zokuthi ufuna ukumdonsa lo muntu abuye azovala impilo yakhe ubona impilo yakhe engayindawo kanti nanga umuntu okumele umsusa ahambe lo umuntu okuwakho angeke uzusebenzise ngisho nomuthi angeke uzusebenzise umuthi ukukhuluma nje ukuthi ukhona angeke ahambe ningaxabana kanjani angeke ahambe ngoba kuhlangana idlozi phambili umuthi awusebenzi lapho yabona inkinga kanjalo so engathi abantu bangalinda yabona uma efikile lo muntu abaqokele yena izinto ziba lula umbona njani vele yabona khona into so ake sithi uma uyi1 ne uyayazi ibudget yakho uyayazi impilo yakho yabona uyayazi ukuthi mina mokuphela inyanga ngibudgeta kanje mina imali ihamba kanje isebenzisa kanje anginankinga wangena umuntu orong empilweni yakho uzobona ngefinance uzobona ngemali soqala uba nenkinga zemali uyaqala manje sofuna umashozi uyaqala so nenkinga ungena umuntu orong empilweni yakho uma ungena umuntu oright empilweni yakho impilo yaqhubeka iyaphambili iyakhula like iyakhula impilo iyaphambili ngoba sivusa amakhaya kunabantu abathatha abantu athatha unkosikazi khaya life kunomuntu athatha inkosikazi khaya livuke yabona so ikabili leyo nto leyo kumele uyibheke uma semesaloku sami ungamthatha uthi no sekumele ngithole umuntu sengimdala uthatha umuntu ozokuqindezela yayibona usesikhathi uthatha umuntu ozokuphumelelisa yayibona so kumele uyibheke from lapha eqaleni ukuthi uthema uhlangana nalomuntu impilo yayapi ngaba kumele nisizane and nomuntu wakhona mozombheka akuso umuntu ozokudeminder umuntu ozohlala athi asenze ukuthi ushuthi umuntu willing ukuthi uyakha akabhiziza akayicabangeli nawe uyacabangela nekhaya uyacabanga ukuthi hayi ake silungise la ake senze ukuthi nawe uyibona impilo eshintsha yaphambili so maningi amasayini siwabona-ke siwa-ignorayo ne maningi kakhulu maningi omunye umuntu into futhi ebulala abosisi bethu ngizokhuluma ngabosisi bethu labantu kakhulu njengoba sikhuluma ngesimo semoya semanzini baphiwe amabhizinisi baphiwe inhlanhla yemali uyazi khehla kunomuntu othona nesiphiwo abusiseke ngemali bamuphi imali umsebenzi omuhle ahlala nemali athenge gibela imoto eyidura but ngumsebenzi olula yabona usimple gibela imoto akhona uka-afford ama-installment uphiwe yini idlozi lakhe baze bamuphe nami ibhizinisi alivuse ibhizinisi limi bese kathola lo ntshebe ngithi mekathola lo ntshebe athathe azomfaka kulo muzi lo ophiwe idlozi lakhe bese kathatha izinto zakuba zihenda over kulo so kuyilo manje obusayo umnotho wakhabo lentombazana kulapho oqala khona ke inkinga sekaqala uyawa manje sekaqala uba nenkinga because unike ini umuntu orong
yabona unika authority umuntu ongamelanga ayithole because manje sokuyilontsheko sekazocontrol imoto uzocontrol ibhizinisi sekacontrola nemali sekazoqala le ntombazana ibe nenkinga yabona so thina njengabelaphi kuba nzima kithi ukukutshela ukuthi no ukuze impilo yakhe ibe right hlukana nalo angeke sikwazi ukutshela noma sikubona lokuthi nanga umuntu oyinkinga empilweni yakho yabona impilo yakho ima kanje nanga umuntu oyinkinga yabona angeke sikwazi ukukutshela yabona but sizokutshela ukuthi kunezinto ozoyibona so manje njengoba usho ukuthi abanye abantu bayayibona le nto abe ignorant yabona sometimes uyiphupha iboyfriend yakhe ikutshontshela imali yabona sometimes iphuphe kabi yabona but wena usitshela ukuthi angisafuna ukulungisa uzolunga kanti uye umuntu oyinkinga empilweni yakho yabona so thothi manje amabhizinisi sewayafa imali siyabambeka sokwenzakala ukuthi kanti ingene umuntu orong empilweni yakhe okay mina ngikhethe right ne hayi ukhethe right all right so ngifuna ukunto kanjani ngifuna ukukubuza nasinto ne nawuphupha sesingene ekhulukhulu emaphupheni ke right now mawuphupha like abantu abadumile like famous faces maybe uphupha usendaweni like theater you know Joburg Theater I think more or less something like that kusho ukuthi usendaweni right or wrong kusho ukuthini lokho lawo maphupho anjalo wena khehla achaza abantu bakho uhamba nabo ukuthi abantu abahlambulukile abayokhipha ngelinye ilanga udume ubuke yizwe udume waziwa abantu kuyaye kuvele nangesimo samaphupho uthola sesikhathi uphupha belungu kakhulu lokho basuke bachaza ukuthi izithunywa zakini noma ubudlozi obukuwe ubudlozi bemali ubudlozi bo-health bemali ukuthi akumelanga uhlupheke ingako uzobona omunye umuntu mekangena esigodlweni simbuza imoto simbuza imali thola ukuthi akanayo suke sibona thina ukuthi uphiwe i-wealth uphiwe imali but ayikafike esandleni sakhe ngoba sasenosiko kumele aligcine kuqala so uma uphupha lezo kusuke kuyimimoya le ukuthi ngelinye ilanga izokususa kulesigaba kubeke phezulu kuyayichaze futhi nesimo semoya ukuthi usazophakama udume amhlamba umunye umuntu uthola ukuthi uphupha kanjalo umuntu ophiwe kakhulu ekuculeni italent engetalent ngoba kunesiphiwo kunetalent angithi thothi omunye umuntu uthanda ibhola omunye umuntu uthanda ucula aphuphe kanjalo basuke bamkhombisa ukuthi iphupho lakho lizofezeka uyabona linda lapho bekezela izofika lento udumo ubonwe yizwe omunye umuntu uthothi ngokomoya sibe sichaza isithunywa sakhe nedlozi lakhe ukuthi usazophuma uye ngaphandle ubonwa yizwe ubona abantu ukhanye impakamiso le iphupho elihle lelo elikhomba isimo sobukhosi bakini angithi njengoba sila namhlanje sizobukwa yizwe angithi sasiyiwo lawo maphupho la ukuthi amaphupho esasiwaphupha kudala ngithi ungakazi ukuthi wena ngizohlangana nawe ngingakazi ukuthi ngizohlala emphupweni ngelinye ilanga impilo isasenzima thothi nyawaphupho lawo maphupho angiqondi mina ngifrustrated ngokuthi ngiyahlupheka ngifuna imali afike namhlanje naku sengihleli kuwe sengibuka yini yizwe amaphupho ukuthi manje iphupho elihambe lifezeke but hayi ngaleso sikhathi kusesikhathi uthola myself uthola sokudala ukuthi that is why bengiphupha so that is why bengiphupha so but ngoba ezinye izinto zalindwa kakhulu ezomoya into enjengaleyo because kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi kwenzeka something ne uthi man into le ifamily man kuyenzeka ngathi ngiyayikhumbula kancane but only to find out ukuthi wayiphupha kudala manje usuyabona ukuthi hayi man ike yafika lento angithi kufana nomuntu uthola ukuthi angene angithi kufana nalento ukuthi mengisebenza njengoba ngisebenza abantu bese ke mongena umuntu athi hayi manje mkhulu ngeke ngangena la ngiyaqala ukufika yabona athi manje mkhulu ngeke ngangena la athi hayi manje yazi la kunje qale wangena ngokwesibonakaliswa wangena nedlozi lakhe eqala angithi bambonisa indawo babuya ndeni isikhathi besingakafiki mose kufika isikhathi mesekafika sikangena naledlozi selambonisa ukuthi nawo yabona ngoba uke wangena ngani ngokwesibonakaliso ebusuku so into esikhathini esiningi uyiphupha iyenzeka but sometimes ingayenzeki exactly the way wena uyiphuphe ngakhona but umqondo ubuthi hayi man ngeke ngayiphupha lento le into enjengaleyo yazi there is kunelinye ibhudanga ngifuna ke siliqalisise ne mawubhudanga i-ex girlfriend
ne bese maybe nacabana kade and then bese ke nalo indabeni yaphela indaba lesi nabo naye yaphela and then bese ke ngiyamphupha again sengibona ngathi ufuna ukubuya ufuna ukuqolisa ufuna izinto zibuyele esikeni lapho vane kuthi ukuthini lapho kuba kaningi kwesinye isikhathi ongamphupha ukuthi ufuna ukubuya thola ukuthi ngalento ayenza kwesekayisola futhi nahlukana kabi nathi minihlukana kabi nahlukana inhliziyo isasekhona kodwa nahlukaniswa ileso simo but thothi manje misika lapha sekayakhumbula emuva thothi nalapha akhumbula khona emuva uhlala kucabanga manje abantu bakini bazokuvezela ukuthi hayi usefuna ukubuya yabona ngamaphupho kusho ukuthi useyafisa manje ukuthi hayi man engathi singabuye siqale phansi leyo nto and then kwesinye isikhathi kuyenzakala ukuthi ayiphuphi ex kanti bokuwumuntu vele kumele ngabe wahlangana naye navusa naye umuzi manje ngokungalungiseki izinto ngokungayenzeki izinto ngokuthi ngokomsamo ngokubheda kwemimoya negcine senihlukana but idlozi lakhe libe lesho ukuthi thina sakukhomba lapha yabona thina sakukhomba lapha uzoloku umphupha ngoba nakhona kumele ukunderstand ukuthi umphupha ngesiphi isimo kwesikhathi ungamphupha uthi uyamphupha kanti ukusebenzisa limit yabona ukuthi nawe umcabango ube ngazathi manje umuntu manje ufuna ukubuya kanti sekayagaya la ukuthumela ngezizwe yabona sekakudonsa ngezizwe manje kumele ugaya manje kumele ukwazi ukuhlukanisa ukuthi umphupha kwesiphi isigaba kwesinye isikhathi uthola ukuthi lokho yamphupha manje sokumele wenzeni umgeze ugeze manje uhambe ehlala ugeze manje ukuthi nihlukane ngokomoya ukuthi manje angasabuyi nabakubo bangasabuyi kubo ukwazi ukuthi uqhubeke ngempilo ngoba omunye umuntu ungaloko umphupha ivaleke impilo yakho ukuthi uzama umuntu angahlali uzama umuntu angahlali kanti idlozi lakho lazi ukuthi umakoti ukhona yabona noma umkhwenyana ukhona so omunye umuntu manje engabe iphupho liyahlolwa iphupho ukuthi liza kanjani if loyo muntu kumele ageze nihlukaniswe ngokomoya uhlambululo ukwazi uqhubeka ngapha ngempilo yakho kumele ukwazi ukuthi ukwenze lokho uye phambili and enye into futhi into ebulala abantu enakhehla ukuthi uma ngizothi ngithi ngithola umama ningizomlobola la ekhaya athelwe ngenyonga abikwe emsamo bala ekhaya omebikwa la ekhaya automatically usebiza isibongo sala ekhaya ngithi bese ke senyashona mina usasemncane lo muntu angithi usakhula mina senyashona usadinga naye ukuthi aphila angithi ayijabulise abuyele kubo mekabuyela kuba thola enye insizwa angithi imlobola manje ngoba angaza kube nosiko azolijamba angithi emese kafika lapha angeke asaloboleka lo muntu uzolobola abamshiya half alobola futhi kuzoba nenkinga ukuthi aloku yapromise umshado but awenzeki ngoba idlozi lakhe lazi ukuthi thina siganile kanhlaba yabona so into enjengala iyabikwa emsamo njengokuphuma kwakhe kumele abuyele ekhaya lapha ahlelwe akhishwe abuyele kubo futhi afika abikwe ukuthi sesiphumile lapha ngesimo sokuthi nokuthi ingane sesibuyile la ekhaya kube nesilwane notshwala kubikela idlozi ukuthi ingane la ekhaya isibuyile manje isila ekhaya angithi lazi idlozi ukuthi ubuyile likwazi futhi liqale phansi lomfunelo omunye umshado manje ezinye izinto ezisibambayo yilezo that's why isikhathi nesinye kubi nabo ngena phuma uyashada akasashadile uyashada so ukuphambane kuphi la emsamo kumele kubhekeke manje amaphutha enzeka noma izinto engazange zenzeke emsamo ngoba uthola isikhathi kuyayenzeka lokho kanti umama walotsholwa half wayena azange aqede manje lento iba isikolodo nasenganeni zakhe so manje izinto lezo kumele zilandelelwe kahle ikakhulu futhi phe kwisimo sayibongo nakona lokuma relationship wakhona angithi ukuthi kubhekwe ukuthi wahamba kanjani kwenzakalani kumele kulungiswe phi and then ukwazi impilo yakhe ephambili abantu bay experience ke leyo so kumele ngoba abanye abantu ekakhulu basuke bagijimele echithwe nabe ngiyathakathwa mina ngivaliwe mina kunechitho kanti no kunenkinga esemsamo engabhekekanga emsamo kuyiphutho kumele ngabe liyalungiswa yabona likwazi ukuthi lilunge libe kahle omunye umuntu uthola ukuthi angithi manje sokubanjwa ibambelelo jojo wasebenza lo muntu yabona mikaqedi yakushiya uzohleza umphupha vele ngoba kunezinto azenza kuwe manje ngakho ngithi iphupho liyahlolwa ukuhlola kwakhona kwenzani like ukhipha amathambori ukhipha iBhayibheli or ukwenza the same thing umuntu
umephupha kumele uthole umuntu okwazi uchaza amaphupho okay. usisikhathi uhambe nje kumthandazo uthi manje nginenkinga ungakhuluma kuningi nginenkinga kunento engihluphayo akwazi ukuhlola uyohlola azafika ephuphela uthi no inkinga yakhe ile nale kuke kwafika iphuphela isoko iphuphela ekuhluphayo liso lento iyenza ukuthi nokuthi uzokwazi ukuyilungisa sure hayi amaphupho Nkosi yami yes yeah nomkhulu sisikhulumile okuningi yazi and there's one thing before ngikekela ukhambe ngifuna ukukubuza yona before ngikhambe before ukhambe athi ngiyicheck into la uyayazi into abayibiza ukuthi umlozi into bani umlozi leyo topic yazi ifuna yona yodwa ne khosi itopic ejulile omuthinta umlozi uthinta imimoya yabantu abadala uthinta imimoya yamakhosi uthinta imimoya eyindlondlo eyomkhulu ikakhulu ukukhuluma ngomlozi okhuluma ngemoya yangaphandle angithi ngoba umuntu onale mimoya yabalozi nalo kusaseyidlozi kodwa ilidlozi elingaphezulu kwedlozi ilidlo angazi ingako kuthiwa amakhosi angithi kodwa imoya yangaphandle umuntu onaleyo mimoya umuntu ojwayele ukuphupha ngaphandle abantu bangaphandle isikhathi ayiphupha hamba kuma foreign country isikhathi aphupha abantu abade abamnyama uphupha nje ngaphandle kakhulu umbethwe yileyo mimoya eyabalozi imimoya le ejulile kakhulu imimoya yabantu abadala imimoya esuka from Congo ngizoyibeka kanjalo yasuka yaza ngapha angithi baze bafika ngapha abantu ingako thothi omunye umuntu uzothi uphupha amakhosi asentabeni ingakuthiwa kunamakhosi asentabeni namakhosi asemanzini sokhulunywa ukuthi abantu mebafika bafikela kuphi yabona abanye bafikele entabeni behlele emanzini ikhulunywa ngalo yomimoya imimoya yabantu abadala le ingako ngithi engathi yona ifuna isikhathi sayo sizokwazi ukuchaza yona yonke ngoba abantu abaningi balahlekile ngendaba yale mimoya balahleke kakhulu iyatholakala vele baningi abantu abaphethe imimoya yabalozi iskars ne iskars yona ikhona but iskars kodwa engikwaziyo ukuthi okwamanje kule generation ekhona manje kule generation yethu akekho umuntu osebenza ngabalozi abalozi esikhathini esiningi bafika ngokweyithunywa angithi baye bafike bambathe bafike ngobudlo bafike njengabantu bakini bancike kakhulu edlozini la ekhaya ezithunyweni zala ekhaya bona kubodwa nje abayimele banzima umuntu onale mimoya kakhulu unezithunywa umbethe ezithunyweni ingako kuthiwa amakhosi basebenza ngokwezithunywa abalozi bakhuluma ngendlela eziningi bakhuluma ngendlela eziningi but bona nje kubona nje straight idlozi li-strict idlozi li-strict akusidlozi ngiyaxakeka manje bathi abalozi bayathwasa abathwaselwa abalozi angeke uze umthwasise umuntu onabalozi abalozi bayazenzela bona self because impande yabo asinayo sinayo impande yabo so awukwazi ukuthi wena uzothwasisa abalozi kanjani and abalozi akusimi imoya ehlala ekhaya angeke umthole umuntu onomlozi athi uhlala ekhaya kusumlozi lo umlozi awuhlala umlozi uyawa phezulu uyawa phezulu yawa mase ehleli la kumele uze mowa la phezulu ukhuluma noma uhamba futhi kumele uze uhamba akusimi imoya ezoyithola la ekhaya imoya yasolwandle ehlambulukile leyo imoya ehlambulukile yasolwandle ilabantu laba abathi mebathi ngo5 sikufuna sosekhaya abathi 10 to 5 kwathi ngo5 bayafika imoya straight imoya ethi mifika besiba ngaphezulu kwedlozi imbathi idlozi ngisho idlozi lithobela le mimoya umuntu onale mimoya straight osebenza ngale mimoya straight omefika emsama kagoqo uyama uma ngeinyawo because umbethwa amakhosi sure izinto eziningi ngiyakwazi nedlozi ukuli ushuthi man lo moya lo engathi sengotholela isikhathi sakhona sokuchaza kusimi imoya evela ngoba abalozi khehla abantu abajule kakhulu abantu abajule kakhulu and abalozi akusabantu bemithi bempande iwasho basebenza ngeiwasho bakholela emithi emlotheni bakholela emlotheni kakhulu nasekuthandazeni kakhulu akusabantu abagxoba imithi abalokhuza khosi uma ugxoba imithi wenzani bayasuka imoya engazwani nomsindo mokunomsindo imoya engazwani nenxabane ingako ungeke uzohlale la ekhaya ngaba uma ungahlala la ekhaya nje ngoba siyilwa siyifamily siyilwa ungaqeda abantu
awuzwani nefamily and umuntu onale mimoya esikhathini esiningi meseyisebenza izimele bayamkhipha phakathi kwabantu abamkhela indlu le ngaphandle Okay. ayohlala le kusebenza le mimoya amakhosi lawo Yeah. and angeke ukuthi wena unamakhosi usebenza ngamakhosi usahlala kini Okay. baphakama labantu bafuna umuzi wabo Oh. umuzi wabo kuzobazothi lo muzi wethu ngoba le mimoya umsumo umbethwe le mimoya semanzini ombathwa imoya yabalusi le yamakhosi automatically bayakhipha labantu emsamo wasekhakini so ubuswa yibo usabuswa idlozi lakini ngakho ngithi lento ifune ngathi singayikhuluma ngoba manje ubuswa yibo yonke into ayenza utshelwa yibo ukuthi kwenzekani ukuthi ulandela bona ungagcina wena ungasayi-attend into ze-family ungagcina manje ungasayi endabeni ze-family kanti sobuswa yile mimoya To be continued. Sizoyenza episode elandela komkhulu le mimoya yabaluthi ne. sizoyenza Yeah, sibonge kakhulu mkhulu for ukuza kwakho. Yeah, ngiyacabanga ukuthi elandelako vele izokujula kakhulu. Yeah, izojula kakhulu yona bayafuna abantu ukuthi sibafundise ngale moya Yeah. bayafuna abantu ukuthi bazi ukuthi bayenzani bambethwe yini kodwa nje ngiyabonga Yeah. kakhulu kuba la ngiyabonga ukubuya esiphethene kahle nabantu Yeah. yasebenzeka I know why Yes, but before uyivala mkhulu kufanele usho ukuthi bakuthola njani. Hey phela bangihlala la. Bathi hey mkhulu this. Mayangikwazi nami ukuba nesikhathi sokubhala ama number lapha angibi nasesikhathi so ukhona namhlanje sike banikeze le nto abayifunayo. Oh. Yeah. Cha inje umkhulu Nhlapho inje emnyama ku TikTok uthi mkhulu Nhlapho inje emnyama na ku Facebook uthi mkhulu Nhlapho inje emnyama la ngitholakala khona inamba ethi 061 240 1235 iya WhatsApp iya phone iya WhatsApp iya phone 061 240 1235 iya WhatsApp iya phone la ngikhona ngisemndeni Soweto abantu baye badideke khehla bathi ngiseNatal ngiseSoweto la ngikhona ngithola ku TikTok ngithola ku YouTube mkhulu Nhlapho indle emnyama engicela ukungidlulisa khehla sesamba Okay. Angithwalisi khehla Yeah. athi ngibuke ngikhulume nabantu sizwe simnyama sizwe sakaMageba umzonsundu cha angithwalisi ngihlushwa abantu abafuna izithwalo khehla ngihlushwa abantu abafuna imkhova angikwenzi lokho ngithi ake ngikhulume ukuthi angithwalisi mina ngisebenza ngemimoya umuntu ofuna izinto ezikhulumayo umuntu ofuna izithwalo cha mekafonele mina ufonele umuntu wrong angikwenzi mina lokho mina ngisebenza straight ngiyabonga khehla amen. Amen. Ngokusho njalo siyayivala mina nawe sizohlangana godi ngo Saturday olandelayo. Siyayivala lezo